الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sa kami haram Islam, alhamdulillah, yari na isap kita niyo ha jaman na to ini waktu long ta ipagpatumtum piatumtumiha antara na to insyaallah waktu ini amoy in mangnengog kita niyo marayaw karena na in mga ini hamuok dahil mga hika pahuntol na to sin pakaradyaan na to tungod papag-agama insyaallah ta'ala humampit kita niyo rin mga ini patumtum karta pangadyan sin guru na to mulia amin Vice President sin Nidal Islam Foundation serta insya langta Rais sin ini Abdiya Foundation. Demikian ini asal punan ding amin Ma'had Abdiya insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini tukbal ko ingkurun at kalasan wairun narweng ding kan Syekh Abdul Wahid Ikram fal etaqaddar siratu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بكتابه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. أما بعد mga katotay manghuran haagam ang Islam yari na isab kita niyo harumyan sa kahaba dum ahad amuin mapaaw na to in pag patumtum piatumtumiha antara sin kita niyo diya sin kabyaksahan sin kamo mga katotay manghuran na agam Islam indom diha ini dom ipagpupuso nato sin ilmo deng haununo at tawakan deng ha mga kaguruhan sin kita niyo amo inway nagbati laol timok balkato sin waktu nila dimihil kato waktu supaya makawatok kita niyo maun pakabayaan iban karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inapi ko kanyo maudu' harom ini biya na sin kikita niyo yan ha screen sin kamo amo na laong na in biya diin lumuag in riziki hati niya biya diin in riziki sin Allah ta'ala tumaud sarta lumuag doon hatiap-tiap hang katao daing kato in maudu'in ni mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapanay maana mo lando kalagihan sin kita niyo labiluwa ha zaman na to bihaon amuin kamatauran deng kato halong kasigpit sin kabuhianan halong problema
halawang pagkarukkaan, ing kamatauran sabab sing kabuhianan, doon nakasimigpit iwan sin agad way roon tuod kabuhianan. Dihay ni inut-inuton na to, basahon, iwan lilayon, uno imbinin kato sin agaman na to Islam. Taytayan sin kita niyo, hasupaya paluhayon kato si mahasud si Allah. In riziki, amun iyanug hara niya, hakatan tiya panjari niya. Bang mo, dungdungan ni ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sangat intaod, sarta sangat inlingkat. Lingi ka upalawa, sampay patuo, kakitaan mo, biyadi ining kabasyaran sin mahasud si Allah. Dahil nga sabab yan, diaak kita si mahasud si Allah. Amuin dumungdung si mga ni'mat. Iyanug hara niya, hakatan piya panjari niya. Diaak kita rumungdung umatod, hasupaya kaingatan tabiyadi inin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyadiin inulong si mahasud si Allah, hamanga piyapan jari niya, labi luwa mga sila beriman. Inikmat sin Allah ta'ala, hawairoon pa kita na papanjari. Asal kita siyusukuan na sin Allah ta'ala riziki. Asal liulukis na kato si mahasud si Allah. In kataan kalalagihanta, di hawakto in kita makanaog maripagumin niya. Ubus na yan liulukis, siyusulat, tiyutupong si mahasud si Allah. Hangkan na imano siya, di siya malawa, maig deng hadunya. Di siya mapatay, rendi hadunya, bang masi-masi pa in riziki. Amun kiyatupong kanya sin Allah Ta'ala riha dunya, bang mayroon pa nauubos. Bihan, ingkahalan, singkatan, na papanjari sin Allah. Sa bukun isab ima na sa ula na inkita niyo, biuhuklad na kato sin Allah Ta'ala in riziki, amo in matug na sadya kita niyo habay, humangad na sadya palangit, mangiwog na hadya ha mga ni'mat piyapan sin Allah, di kita niyo numaog lumawag, magbulok binasa, lawagon in ni'mat sin Allah. Gaman indaakan kato sin syara, pag-ubos na to, tumunay, sin parsugpatan na to, pa Allah biya na sin ibadat sa bahayang. In kabayaan sin Allah, madto na isab kita no lumawag sin mga riziki hasupaya hikakusog sin ginhawabaran, tumunay sin pardaakan sin Allah. In adlaw Jumaat, aun sa bahayang na pardo sin Allah subhanahu wa ta'ala, habang sa manusia labi luwa bariman. Idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Bang apabila mag-azan na hikarwa, magbang na hikarwa, harap papagsambahayang sin adlaw Jumaat, fas'aw ila dhikrillah, pag-us-us na kamumad tutumumtum pa Allah, hati niya tunayan niyo sa bayan. Wa dharul bay', tinggalin niyo in pagdagang, tinggalin niyo in kabasyaran sin dunya. Sa kaingatan niyo ba, aun biuli sin Allah Ta'ala ayat ini,
Aun biuli sin Allah Ta'ala ayat ini pag-ubos na to, tumunay sin ibadat sa lagbo-lagbo. Fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah. Sa pag-ubos nyo, tumunay sin ibadat ang diakan ko kaniwi sin sa bahayang kadto na kamo. Lunsol. Pagpulak ka na, tagin lupaan ko, lawag ka mo sin rijiki. Dihan, inagama na to. Papag-agaro din dunya, iwan sin akhirah. Di man jari mag-akhirat na sadya, wayroon tinggalan mo total in dunya. Sabab in langit, di magulan bulawan. In lupa, di magtubo, tumbo-tumbuhan alta. Sa kalagihan, in kita magpikil, magbulok binasa, lumawag sin riziki sin Allah. Dahil nga sabab yan, in kita niyo, hinangon na to ingkatan lawang, ingkatan sabab. Bang man in sabab biaon amon hiyalal kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang man in kasabab sababan niya on amon hiyalal kato sin Allah ta'ala supaya hikahasil na to sin kabuyanan. Iban riziki amon hipalawag kato sin Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha parman sin Allah. Naparatong na kaniyo hama na sin ayat. Kiyarihil na kaniyo. Inday haununo naman, iangot niyo piyangayo niyo pa Allah. Inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga piyapanjari niya. Ingkatan, iangot niyo, ingkatan, piyangayo niyo, naparatong na kaniyo sin Allah. Naparatong na maun kaniyo sin Allah. Dahil hasabab yan, wa in ta'uddu ni'matallah, na bang niyo yan hisab bilang itong ni'mat sin Allah, la tuhsuha, di niyo yan mahisab. Ta'ud, ni'mat, riziki, biulakay sin Allah. Kalagyan da ko man yung tiap-tiap manusia gumawa siya rin habay niya kumawa siya sin riziki sin Allah. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Parman sin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala in nagpapanjari kanyo singgin lupaan, dhalul. Nag-service kanyo. Nagpatikupo kanyo hingin lupaan. Mahinang hikatabang kanyo hipagkabuhianan niyo. Timuo dahin doon haon yung kanikmat-nikmatan bungang kahoy. Namustak dahin doon haon yung katubig-tubigan na supaya yung kamu mabuhi. Ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di mahisab yaon kaya pagmilikan sin tiap-tiap manusia. Hangkan muna magsyukur kita niyo pa Allah ta'ala. Bistahon na to in ni'mat yaon halawm sin lima na to kaya pagmilikan sin kita niyo. Bistahon na to in ni'mat dihil kato sin Allah. Biya na sin kabuhianan, iban na sin uno-uno ni'mat. Lamod na in ni'mat kakusog, ni'mat kabuhi, ni'mat ka-Islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ad-din. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ingkatan pupujihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amon siya in nagbaot kato, naghidayat kato, harap mon paara ma Islam. Wayroon to gaus na to kumawa sin hidayat ini.
bang bukun kita nyo biyaot sin Allah, hidayatan kita nyo sin Allah. Ini nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyangod jabaan sin kita niyo. Dahil nga sabab yan, kalagihan da kumaning kita nyo lumawag, gumawa, kumawa, muso, tumali sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna yan na inkata nikmat biusog sin Allah. Bangkaw mabaya, paluhayon kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inridziki amun dihil kay mo sin Allah, sarta paluahon kay mo. Dungog kaw sin kaibanan patumtum sin kita niyo harugin insyaallah. Diya na sinagi ko maglagi kita niyo bihaon gay. Maglagi kita niyo bihayon bitikan. Dan labayan sin kita niyo. Hasupaya paluhayon kato sin Allah Ta'ala in riziki sarta paluahon kato. Tumtuman niyo o kamo mga kiaulungan sin Allah. Tumtuman niyo himumungan ko ini. In riziki halal amun hiyalal sin Allah Ta'ala amuna ini in riziki hikasanyang hikaluhay dunya akhirah. In alta amun riziki yan alta ununo na liyamay ring haram in ini musibat simud palaw simbay sin tiap-tiap manusia. Hangkan ci kamarayaw in kabuyanan mo. Hangkan ci kamarayaw in pangalda mo. Hangkan ci kamarayaw kita amarayaw in pagpanaw-panaw mo riha dunya. Arakala in pangalta liun mo palaw simbay mo palaw simbulsa mo. Piyakaon mo anak mo, piyakaon mo asawa mo. Inyan bukun na hiyalal kay mo sin Allah. Muna-muna, nasabot si mga ulama. Hikaluag sin riziki sin tiap-tiap manusia. Amo na law na yung pagtagon, takwa Allah. تقوى الله سبب السعادة في الدنيا والآخرة ونزول البركات وكثرة الخيرات. Impanagnaan hikaluag sin riziki sin tiap-tiap manusia laong namuna-muna amo na inmatan kabuka mo po Allah. Kan na malagusan kamalian, umapas ka sa dunya, di mo halgaan yung pagkakamam. Malagusan kamalian sin tiap-tiap manusia, umapas sin dunya sin pag-alta, ubusin sa bahayang tinggalan. Layuan nila yung pag-ibadat, yung kabuka nila pa Allah. Tuan bang kau mawaya, lumuagin riziki mo sarta papagbarakaton sin Allah. Pakam dosa na amuna-muna in kabuka mo madto pa Allah. Pakam dosa na in kabuka mo madto pa Allah. Sabab laong na bunnal tuod in takwa Allah. Bunnal tuod in kabuka mo pa Allah. Bunnal tuod in kabuka pa Allah. Sabab hikasanyang dunya akhirat. Sabab hikasanyang sin manusia dunya akhirat serta hikaturun sin barakat tingha Allah. Papagbarakatun sin Allah Ta'ala in kabuhi mo man sin riziki mo dihil kay mo sin Allah. Nahasil mo riha kabuhi mo. Sabab ang mga tao way barakat sin kabuhi nila. Ang mga tao gatos iwin alta magsud bulan-bulan sampay mag-abot milyon aun alta puan pilak dito habang sa sabab wayron piya pagbarakat sin Allah dayng may na at pakaruman stress at tawakan dayng may na at pakaruman dayng hatahon patahon kulang hadjay kabuyanan may kanda sarasan siya.
Ang subo ka mo mga manusia o mga tawihan. May kanyaw nag-usaha, may kanyaw gagajihan, may kanyaw nagtatabok sin alta, may kan kikita mo yun ni ni'mat sin Allah. Sa akad muri mara magbisara halaw problem. Sa akad muri mara magbisara yawn halaw problem in sabab wayron barakat sin kabuhi. Wayron barakat sin uno sin rijiki dihil kana sin Allah. Uno in sabab sin limayo siya rin hakabuka niya fa Allah. Karena in kabuka pa Allah sababus sa'adati fid dunya wal akhirah. Sabab hikahasil si manusia sing kasanyangan di dunya sampai rumagpak siya madto pa alo akhirah. Samat sin bahasa basta labing kahit saging basta labing. May mga yadto aw nagtukuan, content ni nakabuhi nila. Aw mga manusia, hiluhala yung kabuhi nila. May tayan, may tabihan. Insabab hambuok, dalimayo sila rin haluwid sin Allah. Misan sa bahayang, di nila na ikatindog. Dumatong in pagsasakat, di na sila magkasakat. In pagsarak, kamaog nila hikwa ding habulsa nila madto pa mga to barhaja. Sa buwayron kabuha. Ang paingkatan uno-uno, makahinang imanu siya sin uno-uno ibadat pardakan sin Allah, in sabab dayan tuan manghindahi kanya, sabab sin kabuha niya pa Allah. Sabab bang ang kabuha mo pa Allah, siya ini magutong kayo. Iyanon intaw, karikaw, o nalta mo pagsarak takaw. Sabab sin baya mo yan to reward. Sabab sin mabaya ka humasil, sin dirihilan sin Allah. Naampay pagsarak, kabang kaw nakasarak ka mga tao barhajat, wallahi ka na naman mo ginhawaran mo, insan niyang maiging ka tan stress mo. Hangkan na bang kau mabaya, makananam kau sin sarap sin kabuhi. Sanyang sin pikilan, tisting ihang kaadlaw, wa kau ring haway, lawag kau sin mga tao barhajat. Ay kau magpaingat, misan asawa mo, ay kau magpaingat anak mo, ay kau magpaingat ay si manusya. Dihiliman to. Amun sarak ka, hiruhal sin turi kaingatan sin lawa. Pagduhal mo man to kakitaan min bayho sin taymangod mo Muslim, amon niya ang barhajat, kakitaan mo to din bayho kakuyakan sampay ikaw. Alhamdulillah. Sabab sin barakat. Nainyad to inang indarahi kay mo, sabab yadto kabuga mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kasratul khairat. Damikian hikataod sin karayawan. Bangkaw nag-ibadat, iwan nagmamamuka, dugangan payat to sin Allah Ta'ala in riziki. Tumaod pa yung karayawan doon kay mo. Wallahi, aun diyong hambuk tao, inusahan niya, dahil hamano siya, di kong hadyanganan. Inusahan niya, dahil hamano siya, bimana, bang mayroon taway usahan niya. Sabab in siya mapatitawangon, bang aw mga tao, barhajat, di na siya kumawa sin usahan niya rin ang mga tao yaon. Kung bagay na kay mo na. Tumamang pa siya. Siya mismo inagyan ng tao ini, gaman kita kupya taod piya luhay sin Allah Ta'ala yung riziki ka. Lihan, al-jaza'u min jinsil amal. Ingganti sin Allah, dahil harag mo sin kakahinang mo. Bangkaw himinang marayaw, ingganti niya marayaw. Timabangkaw hatao, tabangun kaw sin Allah. Inyad to kabuha. Ang pamamarahin na tuhan inhambuk ayat, baitaan biyayta kato sin Allah.
limpal kato sin Allahu Ta'ala hasupaya tumarang tuod kato in kabuka na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amo na ini in sabab ikahasil na to sin saada sin kakuyagan dunya akhirat iwan kasanyangan sarta hikaturun kato sin barakat iwan hikakawa na to sin mata o rizki ding Allah. Unin ayat yan parman sin Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ayat haupo suratul talaq ayat hikaro pa hikato isiyo wa man yattaqillah isiyo in nagmabuga pa Allah isiyo in nagmabuga pa Allah yaj'al lahu makhraja in Allah Ta'ala magtuy-tuy bang siya nagmabuka dihilan siya lawang hikagwa niya rin hakasigpitan dihilan siya lawang hikagwa niya rin hakasigpitan isiyo nagmabuka bukon pahat wa yarzuquhu min haythu la yahtasib iwan rizkian pa siya sin rizki hari niya maangan-angan. Dumatong nadya ka ni ay ka. May na ini. Din di matong kako. Give sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab sin kabuka niya. Narin na ito ini mabuko mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di na ito ini madinay. Sababin ini ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran. Bangkitan niyo mawaya lumuhay in kabuyanan patatta pa in kabuwa mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paragbo sa impagyanon kabuwa mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karwa Inhikarwa ikaluag sin rizki sin tiap-tiap manusia amo na laong na ikamus salah wal inayatu biha fahiya a'zamu arkanil islami ba'da ash-shahadatain. Inhikarwa aunda connection niya papanagna namon kabuha inhikarwa hikaluag sin rizki hikakaan sin kabuyanan amo na laong na impagpalindog sin sabahayang pagtindog sin sabahayang iman panghalga iya sabahayang pag-ayad sa sabahayang nakita mo ubos siya buting kabuka dihilan na isab kita rin ang mga tibayuan sin kabuka. Sabab hambuk ini tibayuan sin kabuka bangkaw timindog sin sambayan. Sabab yung mga sila timitindog da sin sambayan sila mga bariman. Inbaita sin Rasulullah isiyusyo yung kakitaan no rin ang mga manusia magkato pa masjid baita kay saksi kami tao yan bariman. Bima na ang iman bang siya magkanto pa masjid. Sa way ini natali marayaw sing kamatauran mga bangsa muslimin imapas sila sing pagdunya liawa nila in asas in foundation biya di in hikakusog iban hikaluag sing rizki kanila biya na sing pag-ibadat at tawakan lawiluwa in pagpatindog nila sing sabayang. Parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Ini wasiyat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Luqmanul Hakim. Iman da'aka in ahlimu, in family mo, in anak mo, magsambahayang.
Ya kamu ina, ya kamu ama. Bangin anak niyo imumul na ang tahon, wajib na to suway niyo na yan bauton mag-ibadat. Kadkaramat to palaw simbilik nila. Hamulat mahina tawag to subo-subo. Kadkara sila madto, pagkadto sila pa masjid, sabab amo yan yung pag-ulong matanhana. Patindugan sila sa sambahayang. Karena in sambahayang ini, umududdin. Hag mahugot ini sin agama. Bangway sambahayang si manusia, way ka-Islam doon kanya, tumtumun na to. Marain himumungan ini, di niyo mabaya dungugon. Sana, sabat sim kabataan bihaon, batu-batu sa langit. Batu-batu sa langit, ingkudanan masakit. Kadto niyo kuno. Bangway sambahayang, naway ka-Islam niya. Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Faman tarakaha fakad kafara. Imparbidaan antara sing kitaniwan sin sila kafir sambahayang. Isiyo inaninggal sin sambahayang hasab da sin Rasulullah tartanto nakapagkupur siya. Kuni makna, way ibadat. Way roon ka-Islam doon kanya nakapagkupur siya. Hangkan na Allah nag-amay-amay tuod mantukan Nabiul lalo mantukan Luqmanul Hakim dia aknen na Luqmanul Hakim da kain anak mo mag-ibadat. Inda ka nito kunhat ka mantukan Luqmanul Hakim sa pakatan mahadja na labi luwain mga silabang sa muslimin. Da kain anak mo magsambahayan. Sabab isambahayan. Insambahayan ikahasil mo sin rizki sin Allah. Hikakaan sin kabuhianan mo. Wastabir alayha sarta pagsabar ka roon na pagsambahayan. La nas'aluka rizqa. Di kami mangayo sin Allah Ta'ala rizki. Nahnu narzuquka. Gaman kami pa imang dihil kay mo rizki. Aun tafsir sim mga ulama ayat ini. Laong sin hambuk magtatapsir ayat ini. Biya na kan Ibnu Kathir rahimahullah. Hawaktu in Allah Ta'ala imian la nas'aluka rizqa. In kami mangayo kay mo rizki. Tindukan in sambahayan, di kami maglaki bayad bang mga kita. Laong na ya'ni, hatinin hatihan laong nariha ini, laong sin Ibnu Kathir, ya'ni, idha qumta as-salah, idha aqamta as-salah, ataka ar-rizqu min haythu la yahtasib. Allahu Akbar. Hati na maksud dihay nilang sin Allah nas'aluka rizqa, di na kami mangayo kay mo rizki, ay mo na ba utamat to yun, atin niya, bihad to, di kami mangayo kay mo rizki. In maksud long narihay nilang sinambok, nagtapsir sin ayat, iniwa na kan Ibnu Kathir. In hati niya long na, idha aqamta as-salah, bang mulong na tindog in sambahayang, ataka rizqu, dumatong long na magtuoy maun kay mo in rizki, haway roon mulaw na naangan-angan. Inpunan sa bayan. Ikaw mabaya. Sumujud hadya ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala na imag-jukop sin kabuyanan mo. Para tungon na magtuoy kay mo sin Allah ta'ala yung rizki. Yato yung Ibnu Kathir. Hati niya bang mulaw na tindog yung sambahayan, dumatong magtuy-tuy kay mo in rizki hari mo mangan. Biya day sabi nilaw na imparman sin Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hati niwa da sin ayat na sabot ta panagnaan isyu in nagmamuga pa Allah.
dihilan siya lawang din nga kasigpitan sarta ridjikian siya sin Allahu Ta'ala hari niya maangan-angan. Diya akitan yung umat Islam. Simahasud si Allah kumaun sin halal. Diya akitan yung kamu mga manusia. O kamu mga bangsa muslimin. Diya akitan yung sin Allahu Ta'ala lumawag riziki. Sa inhi palawag kato sin Allahu Ta'ala riziki halal. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. O kamu mga manusia, pangaon-kaon kamu, sin uno-uno na indeng hagin lupaan. Halal, amun halal. Tayyiba, sutsi. Hati niya inipa kaon isab ka to halal. Ayaw kita kumaon si malumi. Ayaw kita kumaon si di na manjari. Sabab in rizki sin Allah Ta'ala. Amun yanog hara ni hamano siya hikarayaw. Halal ini palawag kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman pa sin Allah Ta'ala amun sugpat sin ayat kaina. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka. La nas'aluka rizqa, laong na ay bang mutindog insang bahayang datungan kau sin rizki hari mo maangan-angan. Yan tulong ni maksud long Ibn Kathir. Ada pun laong na inambuk ayat. Hati na sumulok kaniya. Biya na sin la nas'aluka rizqa. Harugay isablong na hati na in baita ay la tukallifuka talab. Hati niya rin na kaulong na kalakihan pa amon. Magmuhot-muhot, lumawag pa sin rizki. Bang mo tindog na sa bahayang, insya Allah paluhayon na kay mo sin Allah Ta'ala rizki. Naininway roon kaya hatihan sin kamatauran din kato. Umapas sin pagdunya, umapas sin pag-alka, minsan bahayang dito na. Limiw na dyan waktu, rin ha waktu pa waktu, at tawakan sampay na to, di na to magsambayang. Pila hadya Muslim bihaon, mapampun tabiya. Naglaas na hadya sin laas saying. Misan yung dua sujud, di maingat. Misan yung dua tahajud, di maingat. Uno yung sabab. Sabab, mismo siya magsasambayang. Wallahi, malaggo kaaywan. Ahambok, Muslim naggugwal, in ibadat niya rin niya kaingatan. Di pahadun niya, kaaywan na kaniya. Hambok siya Muslim, di na kaingatan, hinangon si Muslim. How din pagka-Islam? Bang hindi hadun niya hikaayb kaniya, bang hindi pa hadun niya hikasipog na kanya biyadiin ni nadlaw akhirah. Biyadiin ni nadlaw akhirah. Hawak to imano siya iyanun na sin Allah. Dito na sila naglalangoy hapinar ka jahannam. Dito na sila naglalangoy hapinar ka jahannam. Iyanun na sila masalaka kumpisa ka. Mahita kamu nakakaon palaw narka sa karyan o kamu mga manusia. Kakitaan na sila si mga bagay-bagay nila bariman. Mahita kamu nakakaon pa apinar ka sa karpakayo yan. Mahita kamu narapog sinapinar ka jahannam. Jumawab mismo yung mga tao ini. Injawab nila, qalu lam naku minal musallin.
Naing kami ini, way sa kami ini nakalamod ha mga tao magsasambayang. Ikaw mo ba? Sila mismo yung mamayta, sing krimen na hinang nila. Kaya lupahan nila yung darajat sin sambayang. Kung si ini sin rijiki sa lago-lago diha dunya. Hati niya kung si sa lago-lago sin rijiki ikaluhay sin ma, ikaluhay ikahasil sin mano sa sin rijiki sin Allah. Ang pamukon na maluhay. Bukod na mahunit. 2 rakaat sa bahayang pajar. Di mabutang po minit. Di mabutang po minit magbati. Kau magbudu. Kau timidog ko pa Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pag-uusit tutog. Kau ang kamaba pamatog. Bangmang kau tumunay. Mang kau maliso na magjikir okira. Inyat tusun natin pag-iyanon sa bahayang, timakbir ka iyo kabus ng takbir, tiyambol mo sin salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Inyat tunawos mo sa bahayang, amo natin pag-iyanon ikabus sala. Pag umus mo na hati makuk, kau pakulangan Allahu Akbar. Okay na ito. Nabang isabgyanan pan mo pa Jimmy, kay Simon natin inyat to afdal. Nabang mo tinog indurak at fajar. Bangkaw nakasambayang sin 2 rakaat fajar hadja in ikaw halaw nakaw parihala sin Allah. Allah Ta'ala nagputik kayo. Halaw nakaw parihala sin Allah. Bihaon ini malago problem. Amun nafi-feel sin kamatauran bihaon mano siya bukun siya safe. Bukun siya safe. Hawain niya, panawan niya, pataas sa sakatan niya. Oh, nangan tao yan, di niya kaingatan, kung ano siya magtangi, kung ano siya madisgrasya, kung ano siya puhingaon sin tao, kung ano siya katakawan. Wala halawilo. Sa bangkaw nakasambayang pajar, in ikaw halawang parihala, halawang protection sin Allah. Hangkan ayaw ko magduwa-ruwa. Hanggang ayaw ko magliso-liso, labiluwa in ini, hikakaan pa sin riziki, hikahasil mo. Di hababaw sin gumi ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Indalil niya parman sin Allah. Walau anna ahlal qura nasabot tanin dalil kain. Wa'mur ahlaka bis salat. Nasabot tanin. Lumaton kita pa'y kato. Laong naindeng mga ramik yan hikaluag sin riziki sin manusia, dahil mga hikaluag sin riziki hikato, laong na kathratul istighfar. Fayankasirul abdu bayna yaday rabbih. ويعترف بخطيئته وذنبه ويستغفر بلسانه وقلبه قال الله تعالى وإن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. دين هم ngalaw na hika luag sin riziki si manusia pataurun laong na impangayo kaampunan pa Allah. Pataurun impaglabtik sin dila sin istighfar. Astaghfirullah. 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 In sumabot ko sin mga kalimat ini, di kau kahunitan. Hauno winaywayan, ayaw hadjalom sin laong tamalom ni hula biya sin mga CR. Hatas sa sakatan mo, pagbuhi mo, pagka mo sin kunsi mo, buhion min sa sakatan mo, pagparakan mo, Astaghfirullah, 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 isa-isa mo, Astaghfirullah, hinangon mo na ito ya, kakaon sin dila mo. Dito ka office mo, halilingkuran mo, Astaghfirullah,
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. In maksud mga katawtay manghuran, magpataod kita law na sin istighfar. Lamod na runhaon, in magpatiko po kita rito halupan sin Allah. Baitaan ta to ding ginhawaran ta imam baitaan ta in Allah, in ikaw bardusa. In kita bardusa kalagihan ta in kaampunan siya. Magtawad. In Allah Ta'ala bay ulumon. In Allah Ta'ala ampunon niya in mga tao na karusa. Inna Allah yubsitu yadahu bin nahar liyatuba musi'un layl. In Allah Ta'ala buklaron na in dua limania haadlaw hasupaya ampunon niya in nagdusa sing kari isindu. Ya salam. Inulong sin Allah Ta'ala haipon kalagyanda kumamangayo kau kaampunan kaniya. Bang kau nagdusa pag-us-us ko pag ngayon ka po. Wa yumsitu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar. Haram in Allah Ta'ala ramit kaya o kawon in lima. Hasupaya ampunon in mga manusia nagdusa sing kain na adlaw. Ang pagtawad. Bab sa lago-lago diha ako Islam. Lawang sa lago-lago diha ang Islam. Aw hambok ta uri matungad to pahambok din ang mga salaf. Hambok din ang mga ulama salaf. Di matungad tinambok ta uy ni nangasu. Laong niya ya imam. Laong sing tawin ya imam. Inni atub ثم أرجع ثم أتوب ثم أرجع فهل ذلك توبة أو كما قال لو na ya imam law sin tao ini niyadto siya pamuk imam nagguwa siya sin problema hinanakit sin pangantayan niya bang mga kita atawa kan problem sin kaya na naman niya ini ni magjat ha kamatoran manusia, ha kamatoran din kato magjato. Uno yan. Laong sing tao ya imam, in ako laong na magtawad. Ating pagtawatan kung hinang kudusa. Pag ubos ko lang na ya imam magtawat, makabalik na isang ako lang na pahinang kurusa. Pag ubos lang na ya imam, magtunay sa pakulong na ya imam magtawat. Sa alaw na makabalik na isang pakulong na magtupay ng dosa. Ubos lang na ya imam, magtunay sa pakulong na magtawad. At tinawihad to. Magkahinang dosa, magtawad. Ubos magkabalik na isang magkabalik. Uno bayad tulong na ya imam. Mabilang bayad tulong na tawad kuyad to. Bilangon bayad tulong na sin Allah Ta'ala tawad. Imbiyad to rakbos. Nagdusa. Nagtawad. Nagbalik da, nagtawat, nagbalik da. Kinagi kanya sin imam. Law na idnuhu laka bitawbah, dalika huwa tawbah. Law na yakaw kuwan, in pag-izin hadya law na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun izinan kaw nakapagtawat kaw, inyag tulaw na bilangon na kay musin Allah ta'ala tawbat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amon izin hadya to nakapagtawat ko biyayaan ko misan pa ko nakamalik pahinang dosa inyad to izin hadya sin Allah inyad to tawat na kayo. Biya diin na bang kaway na to minig dahil hinang dosa nagpatata dahil hinang marayaw nagpatatap na kauliayuan mo na maimang hinang nakauna. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Firman sin Allah, Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Baytay sila o Muhammad ha mga ipon ko amon limabbaw na
indusa na hinang nila. Baytay mga ipon ko, amon timaod na to indusa na hinang nila. Nalushop na sila, kabuhi nila, panghati nila mataod na to indusa na hinang nila. Sampay nalawa na yung pag-asa nila, magbalik sila pa Allah, baytay mataw yan. Latak na to min rahmatillah. Ayaw kamu masumuring rahmat sin Allah. Ayaw kamu lumayo din rahmat sin Allah. Hati niya pagtawat kamu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Bunal to din Allah Ta'ala. Mga ngampun ni singkatan pardusahan. Na ining kabayaan kato sin Allah. Magpatikupo kita. Mangayo kita kaampunan. Patauron tayong istighfar. Karena bang nato ini mahinang paluhayon kato sin Allah subhanahu wa ta'ala in rizki insyaAllah. Aun di matunghang kataw. Madto pahambok imam. Kan Imam Al-Hasan al-Basri. Di matong inang kataw madto kan Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Fasyaka ilayhi al-jalab wal-qahat. Giwa sing tawin yung problema sabab sin uno. Hati niya kamiskin. Kahutom. El Niño ay na tibuh yung panghianom. Miyatay na yung sapa, miyatay na yung tuwig. Way na makaon sing manusia. Sabi zaman nakaon na ito yung mga grocery yan, supermarket. Way. Kabuyan na si ito, homa. Magsari, magumaway makaon niya. Di matong-mato yung hambuk tao ini kan Hasan al-Basri na mayta. Sabab sin problema kagutom. Faqala in wasiyat kaniya sin Hasan al-Basri hatao ini giwa nin problema ni sabab sin namiskin ni manu siya way na makaon. Law na alayka bil istighfar. Pag istighfar hadya kaulaw na. In wasiyat pag istighfar. In wasiyat pag istighfar hadya kaulaw na. Hati niya pataura yung pag-iyan mo, astagfirullah. Di matong na isabihan kataw. Wa syaka ilayhi akhar. Al-faqra. Wa qillata dhatil yad. In tao ini, di matong na isabihan to kan Hasanul Basri. In problema kiwa niya, kamiskin. In kain na kagutom yung kamiskin. Hati niya mun, wayron to, zero balance. Zero balance. Faqala lahu al-Hasan, in agisin Hasan, istaghfirillah. Damik yan lang na ikaw pag istighfar ko pa Allah. Istighfar da. Damik yan in wasiyat sin Hasan al-Basri. Sampay pila tao hindi matong-madto nagproblema kan Hasanul Basri rahimahullah. Ingkatan wasiyat niya, ingkatan patungtung niya pag istighfar kamo pa Allah. Nay niniliyokis day sabkato sin Allah Ta'ala alam sa Quran. Paraman sin Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم فرمان الله inagi ko kanila lang sinabiullah no ha mga tao kauman niya pag istighfar kamu patuhan niyo. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bunalto din Allah Ta'ala yung kiaunan niya bayang ampunon. Nabangyuyat to na hinang yursilis sama alaykum midrara na magparanin Allah Ta'ala rin hataasin langit kaulan-ulanan. Baraka.
papagbarakatun na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kabuyanan niyo, bang kamu nangayo kaampunan at tawakan, bang kamu nag-istighfar pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga hikaluag sin rizki si manusia. Laong na al-infaqu ala al-fukara wa fi abwabil khair wa fi sabilillahi linusrati dinillah. Dahil hamang alaong na hikaluag sin rizki amo na laong na impagnapaka in pagtabang hamang nga tao miskin-miskin. Tiniyang bukuntoy hikakangi in tumawang kaw hataw barhajat. Amo na laong na impagnapaka hamang nga tao miskin-miskin sarta iwan uno-uno in lawang karayawan. Tumawangkaw, magnapakakaw. Iwan haran, biadiin in agamasin Allahu Ta'ala umuntayaw. Biadiin agamasin Allahu Ta'ala kumusog, magnapakakaw runhaon. Bang muyad tuhinang, gaman kaw dukangan sin Allahu Ta'ala riziki. Timawangkaw ang mga miskin-miskin tao barhajat, mga tao fakir, gaman yan tutoy paluahon na kay mo sin Allahu subhanahu wa ta'ala in riziki. Parman sin Allah, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Parman sin Allah, wayroon dahil hamang nga hikanapa ka ni uno-uno. Hati na nagkanapakakaw, nagkatabang kaharan sin Allah. Nagkatabang kaw tao barhajat. Wayroon ding hamang hikanapa ka niyo. In Allahu Ta'ala, gantian niya yan kaniyo. Iman in Allahu Ta'ala, siya na insarayaw-rayaw magdirhir riziki. Hangkan na, di matong Sahih Muslim, hadith, kaya riwayat sin Imam Muslim, bunalto din Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagsabda, ini hadithul Quds, parman sin Allah Ta'ala, hadithul Quds, anfiq ya ibn Adam, anfiq ya ibn Adam, unfiqu alaik. Pag napakakaw yakaw anak apo Adam, hasupaya isab ina ko magnapaka ako kayo. Allahu Akbar. Hadithul Quds, Allah Ta'ala yung nagdaak. Yakaw anak apo Adam, pag napakakaw, pag sarak kakaw, panamangkaw, ako isab in magnapaka kayo. Nangkan naman ko nagnapaka. Gaman, inyat to, hikakaanyat to. Gaman, inyat to in Allah Ta'ala, paluamon pa kayo ng riziki. Harugain pa hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, harugain pa hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagsabda in Rasul, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Wayroon din ha mga adlaw, amutan inhay mga ipon sin Allah Ta'ala simbulat mahinaan. Hati na wayroon adlaw, amutan in mga ipon sin Allah Ta'ala simbulat mahinaan. Doon adlaw yaon. Sa hingga aun doa malaikat tumuron mari. Imyanin hangkat aureng kaniya. Imyanin hangkat aureng mga malaikat. Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, law si malaikat, dihili, pangayon kulong na kay mo. Ya Allah, dihili law na intao nagnapaka ganti.
Allahu Akbar. Malaikat indumuha kay mo. Intaunag na pagka, intauna namang gaman dihiliganti ya Allah. Dumuha na sa binambuok wa yaqulul akhar. Dumuha na sa binambok malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talaba. Ya Allah, laong sinambok isab malaikat, dihili isab laong na intao maikot, amo nagkukumkum sin alta, talapa, bangman kumangi majuja na din alta ni. Bangman majuja na din alta ni, rumo ay malaikat. Sabang kau nagnapa kalaw si malaikat, Ya Allah, dihili ganti, intao nagnapa ka. Dahil nga mga hikaluag sing riziki, mga kiaulungan sin Allah, amo na impagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na impagtawakkal pangamdos mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imagtawakkal ka, bukon isab amon biya sing kabiyaksan hindi ka to, law na magtawakkal na ako, di na himinang sabab, law na katani ni pa Allah na. Allah na law na. Inya to kung tawakkalin. Sa hinangon mo na yung sabab, puwasyag to. Hiungsod mo na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di matong hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Banghadya ka mo sabda sin Rasulullah, nagtawakkal simbunal pagtawakkal pa Allah, tartanto karizikian kamo, biya sin pagriziki sin manok-manok, gumawa deng mayna at deng hakungan niya magtumanaw, wayroon loon sin tiyan, pagbalik sin mahapon, nabibitid na intiyan sin manok-manok. Banghadya kamo, laong sin Allahu Ta'ala, nagtawakkal kaniya. Maraini, last na, dahil nga mga, insyaallah, hikaluag sin riziki, sabab siya mari ko na di maudo ko bihawon, amo na laong na, al-mutaba'atu bayna al-hajj wal-umrah. Al-mutaba'atu bayna al-hajj wal-umrah. Hati niya papagsumbol-sumbulon mo, inaantara sin paghajj ibang pag-umrah. Wallahi, ya kamo mga taga-alta, ya kamo mga riziki ang sin Allah Ta'ala alta, ay kamo maog sin alta nutulak ka ni Makkah. Paghajj kamo madto pag-umrah kamo. Sabab gaman ininihika, luag sin riziki ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Masuk ng Ramadan, binghaon pagtaga makamo pag-umrah. Sabab in pag-umrah Ramadan, biya ka sin nakapag-umrah, lundang panon min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di matong hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bayna al-umrati bayna al-hajj wal-umrah, fa innahuma yunfiyani al-faqra wal-dhunub. Hati ni makna sin hadis, tabi'u hati niya sunuin niyo, hinaantara sin haji, ibang pag-umrah, bimana papagsunuan niyo. Sabab law na induayan, siyayan law na imamagang isin kamiskin iwan sin dosa. Di kaw tuan mamiskin, bang kaw nag-umrah iwan sin naghaji insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na maray dito na hadja, in maudo na to tumutub harom yan, amuin biadiin laong talumo agin riziki sin tiap-tiap manu siya kalu-kaluad to mamarahina in mga kiabahagi ko kaning harom yan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Haruwaing na isab lika, haruwaing na isab do, kalu-kalu paluhayong kato sin Allah Ta'ala, sarta dilan pa kita kusog iman sin kaya, haruwaing na isab dulang deng mga maudo amuin mahasil sing kita niyo murah-murahan. Jazakumullahu khairan ang mga tao, ang mga katutay manguran amunyan kimi kita di magbati laol
mura-murahan bangman kita nyo taupikan dasin Allah Ta'ala ibalik ko pagkaradyaan mari pa presidency na daw ni Dawul Islam biya na kanapat pan Zakaria Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah mga palanggungan, mura-murahan nakahampit kita niyo sa rayaw-rayaw pagpatumtum at pangadyan sin kita niyo haruman yan. Insyaallah ta'ala inyat to marawat na to dahito adlaw kana-kana. Anjari in kami masing-masing naman long ta amoy in yari majlis na mo ini atau majlis sin kita niyo majlis sin ilmu na ini ni bangmayan pa hawaon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu insyaallah amoy in sampay biya na sinagi ko amoy dugaing na in makalingkod din di ha tampatin insyaallah amin masing-masing namayan awon long ta magtutuhod din di hay ni ilmu din ha Allah subhanahu wa ta'ala amoy biya mga ipa ini pagjakat sa mga kaguluhan na to kaulaman na to din di insyaallah. Itukbal na mo in kasila sa mga kanyukatan sa labdua pa mga sila amoy in masimasi simusugpat kamo ha pakaradyaan ini haun-haun na binaybayan kamo nakabutang mga katawtay manguran nasa labdua kanyukatantan namikian ni mga sila amoy in simusugpat marikar na asupaya sadya amoy in tumatas in pakaradyaan na to ini insyaallah na itukbal na mo in pagsukur kanyo ini puas din nga pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala in kami magpasampay sa jasin amanat sin kamo insyaallah in magtumbas Allah ta'ala ra in magtumbas kato tanyo kata manjari hari pa long tahi kalaos in corona to kalasahan in pagkhatam kalo-kaloon mga kabayaan niya pa hiwisara kato tanyo damikian palito pa daw magsukol patuan ha mga longta panugpati mo sa imaba ko pa abot atau kan biya mga bistarahon lando ako kiuyakan sin library Allahu kain na yukap sin kita yung library sin Dawul Islam alhamdulillah patuan yaw na unutin yari ha unta to Fernandez Street yun yari so ha pa tungod sin Southern City College yaon amindan madto pa ini Santa Barbara long tala hindi ha veterans sa long ting kain na tumukon pa siya opening kuno tayo yung opening in pag-ukablong tato damin ha pa-public na amoy in maabot sabto sumo niyan insyaallah ta'ala mura-murahan yung mga yan kalukakitaan nyo rayan ha YouTube in kahalan na inidaing ha mga paglugto si mga katawtay manguran singkitan nyo doon ha Makkah amoy in long ta Markaz Al-Haramain alhamdulillah na ini ang buok ding ha mga pagsugpat long ta amoy mahugot insya Allah subhanahu wa ta'ala sarta makahampit ini kaanakan na to amin mabaya to sila mag-ingat sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan yaon amin maukab singkit kami long tabaabotin sabto sungon yan insyaallah subhanahu wa ta'ala kaya yaw sin library tayaon may nang nayaon long tapag researchan si mga kamuriran insyaallah siguro da ang maingat na mag-Arab ngayon yung mga kitab masyaallah mataod mga fikhi tafsir so kaya ko mga guros na mo na sa labi luba na lang to mga guro amon barhajat bang sa panton mga malit na hindi na makawi pabay tumambay-tambay na dyan o umukab insyaallah o makaka na siya ilmo bang si mga busy mag-lecture lang tawihan na biya onday sab dungog ko mga kitab English na anday insyaallah kalau matong dito ang mga katawtay manghuran amin mga simud pa ako na Islam amo hindi makahati sin bahasa Arab kalora insyaallah dumatong yung mga yato na magsukur kita niyo pa katawtay manguran na to ha mula Makkah yan si Markaz Al-Haramain pa to na sila yung long time din mga nagmatuyo
ang sarta di man nag-isong-isong mari pa mga katotay ng huran nila yan si Dawul Islam alhamdulillah yan diyon timindog long time library na super library supportan na to yan sarta tabangon na to hambukan din ang mga gusi sin ilmo di wala na to mapatindog inshallah Insyaallah. subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. So amurad timbi mga maba ko kaya tungtungan ko hindi na, hindi pag meeting na to kay na rito. Alhamdulillah rabbil alamin. Na mga katotay manghuran maray wayron na sadto maba na mo long tataki-takihon sarta bisarahon di in kami adto makog makuya kadya kaniyo sin in kamo di kamo magbati laol yan kamo di marungag kamo kaya ingatan na mo hadlawin kamo busy tod mga hinang niyo dahil nga uno-uno na hadya kamo tampat at tawakan among kahalan sing kabuhi uno-uno na hadya kahalan darajat sing kabuhi sayan da kamo di mo rungog kamo Alhamdulillah. dahil naman ha murid dahil naman ha guro dahil naman ha professional mga doctors katan yan kamo di mo rungog kamo ha mga long taamo ni pagdihil si mga kaguruhan jazakumullah khairan inihan bang-on na tayo niyo marayaw na amoy tinangan-angan sing katan kaguruhan no rendi amon hiril kani marayaw Allah subhanahu wa ta'ala. So murah-murahan bang man kita niyo tawpikan pa sa Allah ta'ala sarta kakanapan pa kusog na to iban makauntayo pa kita niyo sabing dakway ni taran ko pagbisron din di mo kung natin kawajiban sin mga sila kaguruhan kawajiban ini si muslim katan kawajiban si muslim katan ini Dawul Islam ini bukon ini nagpatinog hambok foundation malagwa on alta sa sabab pa dyan simbaya sing taon naghinang di halawm himinang sing karayawan misan wayroong gaos atas nila gaos. So bihayan na rin kamo mang kamo ba isa lumamod laong ta gumaos kumawa pahala na ni Dawul Islam ukab ang mga bihayan. Ukab ni Dawul Islam ang mga bihayan ayaw kamo laong ta magbati laol bangin pahala mabain hitilo marin ni Dawul Islam ipaabot kaniyo madto insyaallah palawang sin suwa sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, murah-murahan dito na hadya na kay magpahaba marihati ko tambulon tanapat to sin doa. Insyaallah. Ya nasin kawiyak sa lang dasin kuwanta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.